Rašani, odnosno Racijani, Rasi, Raci i Raši su termini koji su se tokom poznog srednjevekovnog i ranog novovekovnog perioda upotrebljavali za označavanje Srba, prvenstveno u izvorima zapadnog porekla. Rašani, Raseni, Rusi, Rasi, odnosno Rasija, kako u Rusa i danas glasi naziv njihove države, zvuče kao gotovo identični oblici jednog te istog naziva. Slično je sa upotrebnim i prilagođenim oblicima naziva etničkih grupa različitih vremenskih i prostornih ravni, poput Tračani, Trašani, Tireni, Raseni, Rašani. A da li su u pitanju isti nazivi, reći će nam srpski i grčki jezik pre svega. Dobrodošli na Srbionik, kanal prepoznatljiv po svojoj nekorektnosti. I danas vas putem srbovanja vodi Dušan. Vi klikujte ako vam se dopada ovakav ritam i zapratite kanal ako želite automatska obaveštenja o novim emisijama. Da li ime srpske srednjovekovne države Raške te etnička odrednica Rašani rešava poreklo imena starih evropskih naroda, pre svega Tračana i Rasena, odnosno Etruraca? Ovu zagonetku ćemo pokušati da rešimo služeći se pre svega pravilima srpskog i grčkog jezika. Za početak samo da napomenem da su Tračani bili etnička grupa koja je na našem prostoru živela sigurno još od prebronzanog doba, a u antici naseljavala srednje i južne delove Balkana, kao i neke delove istočne Evrope i Anadolije. Etrurci su po zvaničnoj priči plemena koja su naseljavala Apeninsko poluostrvo, gde su stvorili prvu veliku civilizaciju koja je imala tako jak uticaj na Rim da je on zapravo i ponikao na etrurskoj civilizaciji. Etrurci su naučili Rimljane pismu i brojevima, kao i arhitekturi, umetnosti i odevanju. A od Etruraca su preuzeli i sama verovanja, to jest veru. Prema dostupnim izvorima znamo da su ih Rimljani nazivali Etrurci, a da su oni sebe međusobno zvali Raseni. Dakle, mi prema istim izvorima koristimo latinski naziv za njih. Etrurci. Etrurci su nazivani Etruski u latinskom jeziku. Što se tiče naziva Rašani, u smislu stanovnika srednjevekovne srpske države, Raške, vidimo da se u latinskom ovaj naziv prilično poklapa sa prethodno pomenutim. Po latinskom jeziku poznog srednjeg veka, te početka novog doba, ovo ime bi glasilo Rascijani, dok bi po klasičnom latinskom ono bilo Raskijani. Što se tiče modernih, to jest novih jezika, Englezi, na primjer, za Tračane kažu Thracians. Tako, imamo varijacije š kao u Rašani, Thracians, s kao u Raseni, Rasi i Rusi i sk kao u Etruski i Ruski. I u Grka imamo nazive Etruski za Etrurce, gde opet vidimo osnovu Ruski. Sami Rusi Etrurce zovu Etruski. Englezi kažu Etruscans. Odlučio sam se da onemogućim direktne donacije i plaćenu članarinu na Srbioniku. Jedini način da podržite moj rad i učestvujete u njemu je kupovina knjiga, jer to jeste prevashodni cilj cele akcije. Nasušne informacije dostupne svakom od nas. Knjige možete kupiti pouzećem, ukoliko pošaljete svoju adresu i broj telefona na navedenu e-mail adresu. Vratimo se na Rašane. Mađari Rašane, to je Srbe, u istorijskom smislu zovu imenima Ras, Rasa, Rason i Racok. Iako naziv Rac danas ima podrugljivo značenje, nije uvek bilo tako. Pa recimo u Mađarskoj imamo stara mesta Rackeve, srpski Kovin, potom Racolmaš i Rackerestur, koja jesu nastala od srpskog imena Rašani, kako vele sami Mađari. Rimljani, koji bi po klasičnom latinskom Rašane zvali Raskijani, Tračane Traki, a Rasene konačno Etruski, početno izbacuju da bi ime poprimilo oblik Truski, odnosno Tuski. Ovo Truski je već donekle sazvučno sa Traki. U modernim evropskim jezicima današnjice vidimo više različitih naziva za Srbe. Na primjer, u Nemaca Zerben i Zorben su varijacije koje predstavljaju etničko ime za Srbe u zavisnosti od geografskog položaja. Zorben su lužički Srbi, kako ih mi zovemo, iako ljudi sebe zovu samo Srbi. A Zerben smo mi, Srbi na ovom životnom prostoru.
Pa da li su onda Raseni i Rašani, Etruski i Ruski, različiti nazivi za jedan te isti narod koji je živeo na različitom životnom prostoru? Te su oni korišćeni radi izbjegavanja homonimije, pojave da dve ili više reči isto zvuče ili se isto pišu, a imaju različito značenje. Hajde da vidimo. Grci svakako ime Rašani izgovaraju Rasani. A zašto je to bitno? Svetislav Bilbija, između ostalog veliki srpski jezikoslovac i etruskolog, se bavio proučavanjem porekla imena Etruraca, to jest Rasena. Za njihovo ime je tvrdio da je ono identično imenu Rašani. Takođe, on je razmatrao i poreklo imena Tireni. Tireni su bili narod od koga, po antičkim pisima poput Strabona, Etrurci vode poreklo ili su narod identičan njima. Bilbija tako navodi da su sva tri naziva, Raseni, Etrurci i Tireni, zapravo izmenjene verzije izvornih imena, način na koji su grčki hroničari čuli ova imena, te ih tako pogrešno beležili. On u tom smislu navodi objektivnu nemogućnost Grka da izgovore izvestan broj naših glasova, pa tako ime Rašani bi izgovarali i beležili kao Rasani. I dan danas Grci ne mogu da kažu Dušan, već vele Dusan. Ovo je, kako navodi Svetislav Bilbija, jednako pogrešno prenošeno u druge jezike iz sačuvanih grčkih izvora. U knjizi Staroevropski jezik i pismo Etruraca, izdatoj u Čikagu 1984. godine od strane Instituta za etruskološke studije, Bilbija podvlači da je imenica Rasa tako u direktnoj vezi sa imenima Rasi, Rašani i Raca, imenima koja se nalaze u svakom slovenskom jeziku sa nepromenjivim značenjem i istim jezičkim korenom, te ta imena i dolaze od ove reči rasa. Ovu tezu potvrđuju današnji evropski jezici u kojima se glasovi s i c smenjuju kako u imenu Rašani, tako i u imenici Rasa. Pomenuli smo već nazive Rasi i Raci, a isto tako imamo i naziv za rasu u Grka i Italijana koji glasi Raca, baš kao što imamo i rasa u Portugalaca, ras u Francuza ili reis u Engleza. Bilbija u istoj knjizi navodi da reč rasa vodi praistorijsko poreklo upravo sa naših prostora iz Podunavlja, odakle su naši preci krenuli put Apeninskog poluostrva, ali i u drugim smerovima, te sa sobom nosili rašansko ime kojim su se međusobno zvali. To je ostavilo jasan trag na pisanim spomenicima današnje Italije, a na Balkanu i u toponimiji. Reka Raša u Istri je u antičko doba bila važna administrativna granica između ilirskih plemena, pa nije loše podsjetiti da je kolektivno ime koje je zapadni svet koristio za Srbe sve do pre 100 i kusur godina upravo bilo Iliri. To su činili pre svega Nemci, a pre njih Francuzi i Mlečani, na primjer. Bitno istaći da grčki pisci u stara vremena Srbe naizmenično nazivaju kako Tračanima, tako i Rašanima. Bilbija reč Tireni povezuje sa košnicama, jer su tirenske kuće bile tog oblika. On navodi srpsku reč trnka, koja opisuje košnicu, te navodi da su grčki pisci vokalizovali ovu reč radi lakšeg izgovora. Mi sigurno znamo da današnji Grci ni u ludilu ne mogu da izgovore reč trnka, pa bi je obogatili samoglasnicima i tako bi ispala Tirinka, to jest Tirenka. Odatle po Bilbiji ime Tireni. Zapravo, sva ova imena imaju očiglednu jezičku svezu. Budući da Svetislav Bilbija podvlači nepravilnost, to jest nemogućnost autentičnog beleženja ovih starih reči od strane grčkih pisaca, na to ćemo za moment da obratimo pažnju kako bismo rešili jezičku jednačinu. Koristeći neke od naziva za Rašane, Etrurce i Tračane kroz istoriju do današnjih dana, kao i njihove jezičke prerade od strane Grka, Latina i nacija novijeg vremena, možemo uspostaviti sledeći niz koji pokazuje očigledno jezičko poklapanje ova tri imena. Rašani, Raseni, Rasices, Rasja, Rasi, Ras, Tras, Trašan, Tračani, gde su poslednja tri nazivi za Tračane, od kojih je prvi uzeti iz francuskog jezika, a drugi iz engleskog. U francuskom jeziku Tračani i Rašani glase Tras i Rasja. Ova imena trpe promene kroz vreme, pa se i u samom latinskom različito izgovaraju u različitim vremenskim periodima. Naime, po klasičnom latinskom Tračani bi bili Traki, kao u grčkom, dok po kasnijoj crkvenoj verziji latinskog ova reč bi glasila Trači.
Odatle po svemu sudeći dolazi i oblik koji danas koristimo u našem jeziku, tračani. U praksi, tako može da se kaže da reč tračani, poput nemačke reči za lužičke Srbe, zorben, može da bude prostorna, odnosno vremenska varijanta naziva za jedan te isti narod. Jer dok se tračani vezuju za period antike, a Rašani su naziv koji se, kako smo rekli, koristi u poznom srednjem veku na onim prostorima koje smo prethodno pomenuli. Račani su naseljavali srednje i južne delove Balkana, kao i neke delove istočne Evrope i Anadolije, dok su nam granice srednjevekovne Raške države Nemanjića, verujem, već poznate. Svetislav Bilbija sem Raške države Nemanjića pominje i staru Rašku, baš u Trakiji, na reci Marici, gde, kako on kaže, i dalje postoje razvaline grada Raška, kao i reka Rasja, pritoka Marice. Ime Tireni je vezano i za balkanski prostor i za prostor Apenina, jer po antičkim piscima, tačnije po Strabonu, ali i po nekim etruskolozima, Tireni su poreklom sa Balkana, od Pelasta, starosedeoca juga našeg poluostrva, koji odgovara prostoru današnje Grčke države. O srpskom poreklu imena Pelasti pišem u mojoj knjizi Moravac Grka Zorbe. Riječ Etrurci, odnosno, kako kažu Latini, etruski, u sebi sadrži osnovu ruski, a premetanjem glasova daje oblik trujkes, što je saglasno sa trakes, grčkim nazivom za Tračane, iz kog je proizišao latinski naziv Traki. Znamo da je veliki broj reči ušao iz grčkog u latinski i to posebno uzimamo u obzir u slučaju imena Etrurci i Tračani, koja su identična u ovim jezicima. Više puta smo pomenuli fenomen grčkih reči, koje premetanjem slova i glasova daju srpske reči istog značenja, poput reči megalo, golema, kao u reči megaloman, ili apostol, poslat, baš kao u reči apostol, Hristov poslanik. Ovaj fenomen se da objasniti neprihvatanjem prirode stranih reči u jednom jeziku, te njihovim postepenim menjanjem. Od nekih najprostijih početnih promena, ovo bi vremenom u potpunosti izmenilo reč, koja bi pritom zadržala veliku većinu glasova ili pak sve glasove. Na primer, u poplavi stranih reči u nas u poslednje vreme, mi takođe počinjemo da menjamo neke od njih ili to pokušavamo. Veliki broj ljudi tako namesto reči infarkt kaže infrakt. To je u proseku više prisutno kod naših starijih sunarodnika, upravo zbog manjeg poznavanja stranih jezika, naročito engleskog, jer poznavanje ovog jezika u novih generacija predstavlja obaveznu stavku u korišćenju novih tehnologija. Za kraj možemo zaključiti da postoji tesna jezička veza između svih naziva ovih starih naroda, koje može da objedini jedino ime srpsko, Rašani. Ako li sve ovo nije tako, napišite kako je, to jest, koje bi to drugo jezičko objašnjenje moglo da bude. Pozdravljam vas do sledećeg srbovanja na ovom kanalu.